The Council of Governors ire tongoragio ni Governor Itwani Mobio Iguru na department ya miti ira tumetaga Ministry of Investment, Trade and Industry ira minister wayo ni Honorable Moses Kuria the CS na maikara makira na ni wega ati county ira cigu qualify ukorwo cie phase 1 tona no mothe ni marenda ara meko meet the minimum conditions ni mo meko ngira meko me phase 1 na Kirinyaga tukirutaniria tugikorwo twina mugunda already tukirutaniria tugikorwo twina mbeca already na ngacokeria all the stakeholders and my involvement maundu mocio megie kuruta mbeca kana gukomiti mbeca na Kirinyaga tukimite minimum conditions ko tugiqualify gukorwo twima county cia mbere ira ikorwo ikibenefit na KIPES na KIPES ni kuga County Aggregation and Industrial Parks njuge ucu ni undu kureta ugaruruku munene muno thiini wa county to ya Kirinyaga tondu wa mbere ni ati mawira ni mekoneka Kenya ikigitu andu ara mekura tuga the bottom of the pyramid tondu yo ni project imwe ira ratwarana na manifesto ya Kenya Kwanza ile ya bottom up economic transformation agenda ile to better na kogo industry ile kwa kuria thagana ni industry ko rikietha andu maitu ma rutima wira andu ma moko andu ma miako andu maria mekite kosi ngurani ona andu makurutira njira nyingi na njuge igandaria turu andu ara tuko tuki-invite kuria moke kuruta wira ni andu mekorwo makienda rutima wira na njira nene undu ucio ungi ni ati